Sangbidan Hatya Divas Haiba Palan Thoramasi Pangtokpada Aikogi BJP gi MLA Aikogi DSB Swajit na Fungdokiba Wafom Kadang Pukachariki Oza BJP gi MLA Sing Tumina Labana de Aswanba Oina Uganu Haina Mahana Fundokiba Wafam Duga Tonganba Amadana Aikogi Indagi Puarida Amamba Dankakni Haina Pangtopa Thoramasida Amuka Aikogi Additional Chief Secretary Finance Bibek Kumar na Fungdokibada Aikogi Constitution kan bahaybasi Ikoi Kudimaki Tawdangni Haina Aikogi State ki Thakta Numit asi Pangtoktuna Constitution Assassination Day Haina su Thonba Aduga Amuka su Aikogi Hanagi ex Chief Minister Haitare Biren Sina Fungdok Wafamda Lakadoriba Assembly election da BJP na seat nifu fangani haiba wafam magna Fungdokli Sumaina tongan ba political gi view singse laireba matam laiba sida ikogi Manipur sida lairiba situation sida sumaina yamna thaza bagi wafam ama ikogi Lakadoriba Assembly election asida BJP na seat nifu fangani haiba magi wafam asida oza karamaini yengbe Tajida kanoni mamang so adum akoi concept ta haiduni Indian politics so politics ka na rajniti haibado da miyangi mihut ko haiba kanoti akoi ban government of the people by the people for the people Abraham Lincoln gi America gi ba magi system of democratic socialism ko mayama semgolapada lakiba miyam ngasi phabo yanari ba poto madu akoi sita reflect tobra akoi context Indian context lakpra la taseng na madu uwa phangbra habi question ni aduga hojik miyam gi waraba tanja asi the political parties singa hoyi sum mogi wakhanda always majority ka hodi adi habse masi mogi pandam ni ko by who group ko actually yamna region da yumpham oiba nataba ko aduna samai to duna sum lakpusina akoi manipur ko ai manipuri gi kanada lake the manipuri context da election da ngasai seat nimpu phangni ko ni adagi akoi gi oiba constitution hatya gi kana si lakadong ni gai si Tawruidabani haibana singba mayam lakpasida akhoigi asengba lairiba reality di since 1950s ko election si akoi mathang sum pangtho lakpasida akoi mapung oina akoi political party ani ni ko India da kanna sangna pairise the Congress ba sangba akoi political magi administration si mapaira la India si Manipur su masu para la then BJP je dum paraga hojik haugi saita ni mga pairaga hojisong la eko akoina sidida thengnarapagi akoi experience da akoi da dogmatic ke conflict adi hana sunaba si 3 gi matak akoi thokre ko 1950s ki matam dagi adum hauraga saigi kawi ga kuki ga adum thoiba dagi kuki mar conflict ka ko 1959 sai dagi ko 60 ba thoiba kuki tamin class 1995 thoiba kuki dimasa conflict ko February 2023 da karbi anglong daga ko thoiba then 2003-4 amsu karbi kuki irang thoiba kuki naga conflict 1992 to 97 gi sigumba thoiba akoi da dum history ken fake oina lairi bani ando kuki ga government of Manipur ga haiba tare ko ai maitai ga hoi namna maitai ga kuki ga yana da ba ta haliba ta singam na ti government ga kuki ga immigrant sing gi wathok ni ko an smana sum la e lak pasigi period mayam si congress ki matam da lakri ni na da ki 19 armed participation power in 1955 58 ko satna gi bani to 1980s ga mera pa bi thola imni 75 size da koi gi nisabandi hogi movement thol la imni nisama yam na haidi saigi tamthi ba mayam si koi congress ki piro to thokri bani ko and then kan si BJP government la kan da hanjana koi hari jini jun tara ni ko ni jun tha ni ko yam nawai ta ba tha ne koi gi di saigi ceasefire extension ni matang da thawai tara ni pan ke ku pat koi observation pi gi ko smai ta udana sigi nawai ta period ama lai gre then hatak su me 3 da gi hoji BJP government ni ko smai ta udana koi na sum lai ba situation
decision matang asida manipur gi miyam na karamba political party bu phai haina logoduino haibase yamna bias oiba decision na moita oidoriba maramdi makoina tawthoraiba thabak sing asida majoritarianism oiba posi akogi sida sum ka hena satpa majority chawbinism da then issues of the peripheral boundary area da lairiba lamsingi values ko adagi mag historical facts and manipur was merged ko and the merger agreement da tawba yamna systematic naina kana hogi leijaram ba posak ama khakshi ama pumoina sangiba pot kaidu hojik adum awab na taraga leiba khotpa mayam ama sum yenga kanda अखोइना करीम एक्सपेक्ट तौनिया लेते हैबनी अदुगु पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिशियंस ना हारगदी माना बिलोंग तौरिबो पार्टी दु डिफेंड तौदबा यादबदुदी होय होय खंगी अदुम तौगनी को अदुना हौजिमकिदी ओइना मणिपुरी मियामना पॉलिटिकल पार्टी सिंदगी अखोइ थाजबा असि ngasi फौबा अखोइ थंबंगमदे एना लौई अदुगा हौजिकसु अखोइना याम तोइना हेता मरान सिजली को लेरिबा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन असिदा अखोइ योइबा डिमांड करिनो हाबसे अखोइना हाइरिबसे अते केसुंदि पॉलिटिकल पार्टी असौबो ओइरो मसा ओइरो नत्रगा सीएसओ मामजे पुला कांदा अखोइना अमखक अखोइदा उरिबसे तोंगा तोंगा अवाबा मयाम अमा लेजरगसु मधुदी अखोई शॉप तब याब पोट मचा ओएबा टेरिटोरी इंटीग्रिटी सिदी अखोई कायब यादबनी हाइबनिदा अखोई इसिंग हाइबसे इसिंग सिगी मागी आइडेंटिटी जिंगाक न होनबदा हाइड्रोजन की सरुक अनी का ऑक्सीजन की सरुक अनी सिदी थुगाइबसी तजिदा ngamgadrana सिमकने मणिपुर हाइबसे हाइबदी हेक मसेट मकाई वखलुन तौरगा लैबा मतमदा फुरुप 39 मापन की मागी फिजिकलिटी फ्यूचरिटी मयामसे अमता लैतबदुनिदा हारिबा पोसिदा constitutional guarantee to safeguard the historically evolved as all territorial integrity of Manipur haibase masi tang kana to we have in article 3 ga jisem to ga article 371 de si daga hapa kanda hek madu tang mai pak pa matam da ne issue je नेम धगिनी को अदगी अमुक फुरुप कुंथ्रा तरी निपाल अखोय फुरुप कुंथ्रा मरी मंगा लेमिनरी से मसे इक्विटी शेयर हाइजने प्रोपोर्शनल अखोय डेवलपमेंट दा मसे संगठन मसिदा कोई कनो यामना सेक्शन संगदवनेबा मेजॉरिटी चौबिनिजम लौथोकदबनी इरेशनल मरम चादबको माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्सिटी लौथोकदबनी से लौथो लापनबो लिसिंग सही वारि सही लिसिंग अनि दा कोई हिंगिनरगा लाप ngamiदना फुर मसा मसा जो हिंगिदना सिगम मयामसी येंगा कांदा अखोई डिमांड से अखोई अमखतंग ओइबा अखोई मणिपुर की टेरिटोरी सिटी अनलाइक अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया मागी ओइबा यामना हिस्टोरिकल इवॉल्व ओइना लैबनिना अखोई विदिन द बाउंड्री ऑफ इंडिया की मनुंगजिदा अखोई अनअल्टरेबल को अखोई होंगतो होंजिन यादबनी हाइबसे अदना एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 3 जे मणिपुर चनरोय हाइबको सिगुमगसी डिमांड ओइना थमकांदा हेक लाकन पीस लाकने एनीवे सिगुम मेजर असेंबली रिजोल्यूशन 39 सी दंतन लैग्रबनी हौजिति लो मदु हौजिकी करोना असेंबली लैरमना लौंगमदना लाखिबनी सुमाइन सुम येगा कांदा अकोइना होय हाइनिंग मदि दम हाइजजनु कनो ऑपोजिशन पार्टी सिंसे बट अकोइना तौथोखिबा थबक तौरिबा थबक थेंगरिबा थबक मयाम सिना इंडिया की ओइबा मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का मयाम सिदगी अकोइ कन एक्सपेक्ट तौदे मरमदी हिस्ट्री टेल्स अस व्हाट वी हैव टू थिंक एंड टेक वेज को अलोंग सिनी को दिजा